i ostala kraljica kolača. Tako je naziva i naša sagovornica i majstor u pravljenju tradicionalnih jela u Bosni i Hercegovini. Iako desert orijentalnog porijekla, u Bosni i Hercegovini je baklava dobila svoj identitet. Baklava je od Armenije došla, preko Turaka, u stvari od Turaka smo je dobili, pa je dolazila na Balkan. Dok je došla na Balkan, promijenjena je bila. I onda smo je mi dotjerali, i tako da je ona je drugačija u odnosu na tursku baklavu. Drugačija je u odnosu čak i na makedonsku i uglavnom naša bosanska baklava, to je bosansko-hercegovačka baklava. To nije, niko je ne smije svojatati. S obzirom na to da se razlikuju od turskog i makedonskog načina proizvodnje, u Bosni i Hercegovini postoje 3 vrste ove neprevaziđene delicije. Mi imamo baklavu, onu klasičnu baklavu, koja mora imati tirta, nije to onda naša baklava. Imamo Sevdidžan baklavu koja je od kajmaka i imamo kraljicu baklava, to je Džandar baklava, koja je isključivo u Sarajevu se pravila. I potom smo mi isključivo poznati. Ponosna na ovaj bosansko-hercegovački proizvod, Tulek nam iz svog baklava dućana, koji je dio porodičnog biznisa, otkriva najbitniju stavku u pripremi ovog autohtonog proizvoda. Tajna ipak ostaje detaljna priprema jer pripada porodičnom naslijeđu i tradiciji dugoj čak 2 stoljeća. Jufka je jako bitna kod baklave. Jufka se ne razvlači. Inače, to razvlačenje, to nije naše bosansko uopće razvlačenje. To je došlo od Makedonije, od Albanije, čak eto i možda i od Crne Gore, ne mogu ja sigurno reći, ali nikad se kod nas nije razvlačila jufka. Kad sam bila dijete, pošto mi je tetka stanovala preko puta ekspres restorana, i gledala sam te naše kuhare koji su razvijali po 6 jufki. Moja nana je razvijela 6 jufki. Naše su žene znale, ja recimo znam 3 jufke razviti odjednom, znate, da se ubrza, jer u tu baklavu ide 20-30 jufki i onda daleko je lakše po 3 razvijati nego jednu po jednu. Tako da kod nas nije bilo razvlačenje jufki. Kasnije je to došlo. I naša djeca koja idu u školu za kuhare, oni ne znaju razviti, oni razvlače, znate. Jer ne može se odvojiti toliko vremena da nekoga naučiš da razvija jufku. Jer treba 1000 jufki razviti da ima čovjek dobru jufku. Naše pite nisu nikad bile za razvlačenje, nego su bile isto razvijena jufka. Ali jedna je jufka za pitu, a jedna je jufka za baklavu, koju normalno nećemo nikad otkriti mi, jer ja sam iz porodice gdje je moja pranana bila Aščikaduna i zadržala sam ja naš način kuhanja. Nekada su baklavu mogli priuštiti samo bogatiji, a danas je uobičajeni dio svečanih obroka. Dakle, dugotrajna priprema, ali delicija koja može danima izdržati bez kvarenja ako se ispoštuju uslovi skladištenja i čuvanja. Kad je baklava nastajala, baklavu su pravili bogati ljudi jer se ona zaljevala medom. Dok je kod nas došla, do tada je i šećer izmišljen i onda se kod nas pravila sa agdom. Agda za baklavu ne može biti nekakva, kako bi mi reci, starina bi nam reci hošafna voda. Ona treba da bude jaka, ali ne toliko jaka da ubija u grlu, nego da bude jaka da može stajati 2, 3, 4 mjeseca baklava, na hladno može stajati. I svi naši kolači, hoću reći slatko, a ne kolači, svi oni mogu jako dugo trajati. Mi imamo šećerli lokume koji su se nosili na hač, nekad se na hač išlo na konjima, pa se išlo brodovima, pa se je nosio taj šećerli lokum da čovjek može pojesti, da ima snagu, znate.
Onda imamo hurmačke koji su isto tako, koji mogu dugo trajati. Imamo ružice koje dugo traju, koji mogu dugo trajati, stajati A džandar je proizvod koji se puni slatkim kajmakom i on ima svoj rok trajanja i on mora biti na hladnom mjestu. Možete vi njega, može ga neko zamrznuti, ali to već nije to. Tako da džandar može jedno 20 dana, ali bitno je da je u frižideru, da je na hladno. Tulek poštuje savremene vrste izrade kolača, ali naviknuta na prirodne sastojke u pripremi tradicionalnih delicija, protivnica je aditiva koji čine da deserti duže traju. Neka ima francuskih kolača, neka ima austrijskih, neka ima tih evropskih, ali osnova tih kolača, baza je puter i zato su im ukusni, znate, zbog toga su ukusni. Meni je kvalitet najbitniji i naš proizvod je jeftin u odnosu na kvalitet koji daje, jako je. Nesumnjivo je da će novi trendovi zauzeti još veći primat u bosansko-hercegovačkoj gastronomiji. Vremena su se promijenila i mijenjaju se i dalje. Mijenjaju se i ljudi, ali sasvim je sigurno da nam vrijeme uvijek dozvoljava da se prošetamo kroz sjećanja, evociramo uspomene i zadržimo dio djetinjstva, pa i kada je kulinarstvo u pitanju. Kao što smo i vidjeli u priči, postoje oni koji neće dozvoliti da se tradicionalno izgubi u sve većoj industrializaciji i raznolikoj ponudi na tržištu. Tome u prilog ide najvažnija činjenica da se sve to prenosi na mlađe generacije. Ja sam krenula 2000. godine i ja sam tada radila samo po narudžbi. Ko je dobio moj telefon i tako sam krenula na nagovor svoje prijateljice i krenula sam ja, pravila sam sama godinama dok mi se nije sin priključio. Znači, punih 20 godina ja radim ovaj posao. A tradicija je mnogo. A tradicija je 200 godina, mislim, stvarno je duga tradicija. Jer ja vam kažem, evo, od moje mame 44. godine je ona pisala od svoje mame. Mama je diktirala i pisala je recepte. Tako da sam ja evo imam tu svesku, nisu tu svi recepti. A onda sam ja naučila od svoje mami. Ja sam imala 14 godina kad sam prvi put razbila jufku. Znate, a danas mi je 67. Ja kad sam počinjala da radim, nije mi se niko priključio od porodice, jer ja imam 2 sina. I onda sam rekla, ja ću tu danas, sutra, ako Bog da, snahi. Međutim, hvala Bogu, moj sin je prihvatio i moj sin je naučio i fantastično, u stvari, pravo kuha, pravo. On je hiljade i hiljade, stotine hiljada jufki razvio do sada. Da bi se baklava zadržala kao jedinstvena i imala vječnu krunu kraljice kolača, moramo je čuvati. U dućanu porodice Tulek, kao malom ateljeu gdje svaki proizvod ima svoju priču, pažljivo se čuva i njeguje ova tradicija kako bi svaki Bosanac i Hercegovac, ali i turisti znali šta je autohtoni proizvod neke zemlje, jer država do sada nije zaštitila baklavu i brendirala je kao svoje kulturno nasljeđe. To još uvijek rade istinski majstori poput Bedrije. Posmatrajući prenošenje ove tradicije unutar porodice Tulek, baklava će biti, ostati i opstati, jer stari kulinarski zanati ključ su za uspjeh, a u kombinaciji sa modernim varijantama trijumf je potpun, zadovoljstvo na licu degustatora i kupaca.